Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged iti nagan a Romar. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Rugyak ti agsalaysay idi agtawenak iti 38. Jak ammo, ngem siyak man tay lalaki a nagpunipunan ti amin abain. Nga ultimo panagayat ko iti may sa balasang, ket jak mayabkas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Romar. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan na talaga, insan. Talagan sa ngaglaklakayak latan na baro. Inasawa naman ang tayo kursunada ka, babae. Ket, anyang ngamin tinararamid mo. Agbunto-buntog kang dumot ngamin. Di kapilitan nga inunaan na kan. Nasakit tinakam ko, insan. Kapaminduan dahi ito pasamak. Basol mo mo't lang Dahi tabagim ti sidira minsan. Unay mo't tayo na. Makaasawa ko nga. Diyak mo't lang makaasawan. Kasano ngay nga ro na makaasawa ka no kastamot. Ultimo agaram, di mo pa'y maiturod. Oh, kasano pa ita? Iso nga iturturid mo insan. No talaga kayat mo ti mga asawa. Iturid mo. Nagsakit ti ulo. Kasano ko maasan na sakit? Kasmet latay nakaununday a panawen adi kay naginom iti namay anyaw. Madya talaga. Kahit sana bali tamayat idirabi Ni nga insan din daw. Sa dinong tinagturugan na. Ay nagawid idirabi Nabarbartek. Kinabalan na tinagawid. Kinabaglan na Kan maysa, saan unay anabartag. Si kamo laeng ka, tikas taunay tibartag na. Oh, kumusta nga itirik na minsan? Nakailiw-liwag kamot nga taan. Nagdalat tayo insan. Nagsakit. Naut-ut launay. Ado pa'y di ta insan. Addan tulat na. Nagado di ta babalasang. Turid lang ti kasapulam. Ayun gayam. Kayat mo, tayong tagpasyar diyan da Uncle Bertaw. Kaano? Inton o may alawas. Ay, unman. Barang makalipatak at mailiw-liwag ko tirik na kinsan. Ayun insan. Maya ti jay. Anya ti mo ting agpaysungay. Amangan pa'y gitino ijay ang masarakam ti babae aparakin ka. Nanang, pakikita yung tuman tay pastor ko. Apay, sa dino ti papanam. In kami ka na insan din daw, ijayan da Uncle Robertaw. Anya ti aramidan yu ijay. Ay, kating ka magpasyar Manungaal daw yu ijay ngay. Depende. Saan mo't kidi nga umabot iti makalawas, nanang? Ala ang arod. Ala, ano sa nyo pala nga bantayan dagiti pastor ko, nanang? Ay, naimbag man na nakapasyar kayo adwa dito'y ayan kao. Unang kal. Tapnusan man nga ijala ang lugar tayo ti pagiganon mo. Ay katuan Ken bareng man no, dito iti pakasarakan ni San Romar iti kagasat na angkal. Ay, un nga agpaisuan niya. Manuti tawon mo, hangam, di ka matlamang asawan. Huwag nga rod, Uncle. Naatap nga min ti babae kanyak. Awan ang around. Kasano nga min angkal? Kasla pag-ong agunggunay. Inton na unaan, santo la agrunga-runga haab dita. Ay, awan nga rod Tinasken nga may nukursunadam. Agawa am apasong batin. Tapno saan ka maunaan? Isumati ko nakin ko na angkal. Jack man mo. Talagan sa ama nagbabay na ito nga insan ko. Ading, gumatangak man iti arak. Manong abot manong. Talo ko ma. Mabiit lang nga rod. Kuwan, Ading. Oh, adto'y manong. Agyaman na, Ading. At ito'y matibayad ko. Mabiit lang manong Urayan nyo biit ti baryayo.
Uwin ading. Insan din daw. Apay? Ada nakita ka balasang. Ay na, nagpintas. Nagamotiro pa na. Nakakitamat? Ija store, di ta masungad. Apo? Na love at first sight kan sa akin din na, insan. Unsa, insan? Sa bagay, awan na kasi na. Ang agura ka. Ida magtapay ka ni uncle, no, balasang. Narigatan. Ang mga nod na nasawa na. Kurang ti ininom tangarak insan. Inta pa ija store ta ituloy tati. Aginom ijay. Gusto na ito yan, insan. Madi mo tinalabas. Kaya to pa iti agsyat. Kahit mo sala makita dyan ko na mabalasang ka. Dalaw na iti makagapo. Isum intan. Gusto ni insan. Na birthday ka kaon. Kuyugan na karon ta nakagaram. Kanya, nakainom ka, mapanagaram. Madi insan. Naala sa kitaan. No agaram ka, datay presentable kamot Anya ngay Manong Romar. Itay tapay dito eh. Di ka mo ilaag saon. Ay, kuwa, ading. Agminmin no lagat talatan ang arod, Manong. Tadi ka mo't agtagtagari. Ay, nangan kan ading Jesa. Uwan, Manong. Ay, Itay pa'y sardam ay, nasaya na. Tapno di ka agsakit. Uwan, Manong. Ngamday ta ka diti imayam ditoy. Timang damag no nanganakon. Kuwa, uwan. Jaket nga agsakit ka. Ay, ko. Ay, awan lata. Salbag na ito ang iwat. Anay, awan sir-sirbi na. Apa, kanya tararamida mo insan. Anay ko. Tapisim mo, tasubil mo. Masurunak insan. Apa aya? Kan, un gaya. Kumusta ti papan mo jaya ni Jessa di rabi? Nagpudno kan? Just kigid din san. Nay, apa yan? Awan lata. Ay, una yan da ito. Adi lang amin. Kaya't maasawan, di mo pa yun naibaga ti ayat mo. Saan nga ro din san? Ay, awan na tangarod Awan mo nin San Romar. Talaga nga agbaak ka no kastamlaang. Nay, apay nga ay. Agawid ka. Asaan mo pailaan na ibagamot ti ayat mo ka ni Jessa? Agsubli ak to, Uncle. Ibagak to inton sumarano apasyarak. Ay, awan ay. Isubat lagayam analakayan ka. Takasta ka. Jakman na mo, Uncle. Tano kasya kasangok ti balasang. Kaslamit na baldado ti dilak. Anya? Uwan, Uncle. Iso kagurak ti bagik no daduma. Ala. Isa ka naam nga raw ti sumaruno nga isa sarongkar mo ka ni Jessa. Praktisem taon dagiti ibagam kan kuana. Wadusan. Isurat mo to iti papel. Sa mo to basain. Ay, ni Uncle Mike. Na, kay tapno saan mo ang malipatan dagiti kayat mo nga ibaga kan kuana. Naimbag ta na lagi piyo pa iti agawid. Kunaklakit din no agnaud kayo ni Jay. Ninanang man. Nasurok lang makalawas may jay. Kat anya ngay tab mo. Kunambot idi asaan nga umabot iti makalawas. Nga manya ngay. Pasensya kayo na na ibayag kami. Adda ngamin namamok abalasang ija ayan da, Uncle. Isumot lagayam. Agam, awan latam mo kon. Sigurado nga agpatinggamo laeng itinaamam mo. Awan mo, timayawid mo. Kumusta kan, ading Jessa? Kastoy, mayat latamot Manong. Nakalagip ka man nga imawang. Kaya't ko ngamin na mangagtitimot mo, ading. Kasta
Anyang iti aramidam? As itisigod, agbambantayak dito store. Ket mayat nga rod Wen manong. Nangan kan? Wen na. Nasayat nga rod no kasta. Tapno saan ka amabisinan? Manong, bulutok man di cellphone mo. Ne, apay ka adamot cellphone mo? Awan nga rod load na. Makiawag ka. Ah? Awagak di ka adala. Atoy. Saan ka una mabayag ata o sarak mait? Wen, manong. Sige, isubli madagos. Wen ka di. Danag mon aya. Isublik mo't lang dagos. Uy, ni Manong Roman. Apay manan? Asino dyan nakita ki call history, akanayon mo nga awagan. Na, kunak no makiawag ka lang. Apay manan na nakitam da kita. Ni Manong mo't, kat syempre, nakita ka, idi agidaya lak ko ma. Ha? Ala, lalaingam ti agaram, tapno mapasungbat mo ti arma. Anya nga insan, naka-first move kan. Naibaga mo, tirik na, nga uri ti cellphone la ko ma. Awan nga ro dinsan. Oray cellphone ket agbedal. Kas kada agsanod ti dilak no gandatek nga ibaga. Ay, awan man nga ruden ano kasta. Kasuron ko pa no maminsan ti bagik. Damad lakad ka dahi ta insan. Insan, anya nga tati aramide kaya? Simple lang. Bukawa mo na ita kinatukmem mo. Anya mo dahi tan? Oray ti cellphone la ko ma. Di mo pa'y maibaga tirik nam. Kasta, inom ka nga inom. Kas kada agawaan nyo ti mangan tapno di kay kumutaw. Mayat ta bastante ti kanan nyo. Ado ti root kun sakate. Ken, uy, mayat kalkalaingan da ti may sabakan. Ay, nusong bata nakto ni Jessa. Ikasar kon, ta pumartiak iti may sabaka kenwang. Apo! Ha? Manglangit-langit kamot ang nakaisam, Romar. Ne, si kamot gamli to. Anya ngay mo titangad-tangadam. Ay, kwa, awan. Ha? Kita nga ron na makatudtudo. Ha? The number you have dialed is either Apay ngay. or out of coverage area. Anyat na pasama ka ni Jessa. Diyak moten maawagan ti number na. Kunak no busy lang iti na minsan. Apay nga aging ita. Kat diyak makontak. Anya nga ta ti rason. Pasensya insan. Alangarin sa. No kasta di ka makaumay, insan. Unisan, nairanamat kami na makumikumak. Agpagapas kami pa intong bigat. Kasta ya, insan. Unisan, mayat kumaa, ngamnay. Aglabos mo't ngaminan, nagitipagay. Hala, sana balin, insan. Isyaklatan ti mapan. Uncle Berto! Umayak man! Dumanon ka. Ay na. Ay, makabadnog. Ay, Kasla na dagsan matawit mau. wan Uncle. Bagas ti kamuti kan saba. Ay dahi taman tinasayaat. Naimas nga ikapidayta kamutay. Ay, wang gayam. Ada pa'y biko nga awit ko. Nagluto ni Nanang idirabi, Uncle. Ay, kastaya. Mala, umay ka nga rog. Alaam day tadikat, taintag kapay. Sige, Uncle. Ay na, aw. Talagaan na laing lata ni Manang nga agluto iti ingkiwar. Saan ang nagbaliw ti timplana? Paisuday ta, Uncle. Kastaw iti kayat ko apan nakaluto na. Sana kas ijay magatgatang no daduma iti palengke. Naangar. Uwan nga rod. Iso akay kayat ko tiluto ni Nanang. Ay una. Amang pa na imas day dyan no aglut-luto, Uncle. Sana na kontrol ti gitana. Iso na raman. Ay, ungay, Uncle. Apay aklos ti store da Jessa itay lumabasak. Ay,
Saan mo nga mo aya? Saan nga mo, te? Ako, ay, mapankan tulat tayo, di balayda. Ah? Nasaysaya at no isulatan, timangibagakan ka. Ay, ala, naimbag man, ta nakapasyar ka manong. Uwan ading. Tada ko umay ko ipudnukan ka. Ah? Anya day ta manong. Kwa? Ala, ibagam lata, ano anya day ta? Ay, ayatan ka, Jessa. Ha? Jessa, day tatipod no. Nabayagan nga, gayatakan ka. Ay, sorry manong. Ha? Ladingitak manong Romar. Ngam na udikan. Anya? Kinapudno na, agkasar kaming iti boyfriend ko. Anya? Oh, apaya kasla imbaklay mo tilubong iti kasta alangam. Wala tananang. Naudiak manun. Naladawak manun. Anya naladaw akas kada na udi nga ibagbagam. Awanan. Asawan naman tayo. Babae nga ayat. Ayat. Aya, Kaya magayam. Di man lang nauray mo. na, taiso pa'y ababae, ti aguray kan ka. No di ka kumanga minagkapoy-kapoy, di sanda ka naunaan manen. Oh, sakto kaya tan. Ah, di munto kayatan te? Tiagara ma. Urayang latan nga. Da babae nga. Garam kanya. Oh, salbag. Ay, unay kan aya. Kapoy kan tumaangamin. Manya nga ita, di naunaan da ka manen. Basta. Kas na iti aramidak. Nawan ti mangaram kanya nga. Babae nga. Aglak-lakaya kon dito yung nagtipantalon ko. Ita, 40 ket 2 titawan ko, ngem baruak paylaeng, Mr. Lonely. Sa anak meten a nagarampay, gapu iti buteng ko a masaktan. Tuy pagayam mo, Romar. Agyaman pagayam Romar, iti daytoy apakasaritaam. Ala, anyang harod ngay. Ala, di ka ngamin agkapoy-kapoy pagayam Romar. No adda magusto a mabalasang, di mo pabayagan amang ibaga iti riknam. Ngamkit di, rumbeng anakasagana ka iti anyaman nga ibunga na. Taadda makuna apan nakapaay, adamat makuna apan nakagunod. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Romar. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.